uwahoze ari umuyobozi w'umutwe wa Lord's Resistance Army muri Uganda Dominic Ongwen yahamijwe ibyaha byo mu ntambara n'ibyibasiye inyokomuntu. Urukiko mpanabyaha mpuzamahanga irahe mu Buholandi rwamuhamije ibyaha 61 ashobora kuzafungwa ubuzima bwe bwose. Abasirikare 10 biciwe muri Mali ejo mu rukerera, abandi benshi barakomereka mu ntara irimo umutekano muke yo hagati mu gihugu ubwo ikigo cyabo cyaterwaga n'abajihadiste. Abadepite muri Kongo je batoye umuyobozi mushya w'inteko ku ruhande rushyigikiye Perezida Felix Tshisekedi. Ni nyuma yo kugizayo abashyigikiye Joseph Kabila yasimbuye. Muri Nijeriya umuriro wadutse mu isoko rya Abuja uyu munsi kuwa kane wahitanye abantu 6, abandi benshi bakomeretse. Iyo nkongi y'umuriro mu isoko yaturutse ku iduka rimwe ryahiye mu masaha ya mu gitondo. Naho muri Kenya akato kutagira ibikoresho n'amafaranga biratuma abangavu bahagarika amasomo buri mwaka igihe bamaze gutwita. Cyakora ishuri rishya rirabafasha kwiga ntawe banyega cyangwa ngo abanegure.